adafo ne ahwefo ma menchia mo sanso e mama kwa ba se na enso mo de odo aba be bodom mama be ka me ho e wa fidikese yi eso mo sonfo na akosua me na maje adwa nenso me de nenso story aba be ka me sa no e ba be som na busua se mo be ka ya na no ada ya bra bi e ba pie mu aside na se ma be to na Krobea nim se oba wone ne te oba ne nua wache na wache ne ho ne amanyina wono a na ye owi asanso asoa e de siniti e da hakosi bia ya oba no e ton aduane no na nansenwu tese nyama bi a oba no ye okoton aduane a wo mafie nsem bebre e na ekoso na ono de opone oba no ye nyina no odo no ntanya de obetumi ahwese oba no ojan sa amanako ama cheso de asenye ba betu mpenifo anim ama mpenifo to nsafre ye maami enne awa bepie mu ase ono so ni nkire mu kakra wo no ode etudwa eno ntimi nsemre mepese obeka me ho ne yakọ na afi ono so ni nkire mu a wo no yakwa kotie na afi ye ba na wadwe nkire nso awon so wo no ode ato comment section honom ede ama me na afi nso afi mu afutu yenko ne nkonkotie no embra sisia Mata akwaba be bibi kokko ne mame why o want to say okay be makwa Steve unim no me pa chan kwan be so ya bi wa no kakra mame menim ne sa me ne na wo ya tena se awo man emamu nan oni na wo memu nan be ma dia betu yanim se wo one wo ware oye oba wakoye ho ade ewusirim amu abusua na ni nyina achi no entokwa oni ni mienu ntem waduane a woye ono be ma etumi kosoagya edi begu ho wo be sore no ano aduane no asoa edi akwa kosi kwan ho se bra beton na adwuma a woye bomb press eseye security adwuma a woye yetua ne ka 6 million bo so me so ya wotimu 4 million ede mawo na je so ono nso afa 2 million de adaada ne ho ni nyina mu no onu aduane a o ma no wacha a woye a wo boawo e ma woye ni nyina echi no sebe atete ya na ode ni namu afedie de ko wi ase ne se waja wa ache ni ye wo fie onu wane wo ba bia oton waduane no afedie wo kwa wo meda o ma fie bio abobobo wabusuafo amane ni nyina ankwa ankosi aga na de twa ne nsunum ene se krachi bi afre no kwa me long spanner ono ne yire te do praprem wakoyi ne yire ba sheet e de akose dan fufurum e ho ne yese wakwa akofawo enti wono te sa asem no se Christ me yire en wakwa ma me nyonko kwa me long spanner akwa akofawo de a me nti ase kire se wo ne omagune dem enti se wo wa aware ase na wo be ma be ma fofora akofawo a se wonim se aware na gu a one be unioma no mfa wo nkosirem na wabusuafo nko hunu se oni wu nsem bio sente sanso de a de enti a oba warefo wa makwa me long span akofro no kirem wo nkiremu ne sei nkiremu ne sei mele na awale no egu kra ya 3 years ni me konyemoy menene na nyemoy wose makobo adwaman na anyem sa akola no enti efiri wo no nyensen na awonyem me no me ana me hwe me ho nyensen ekwa wo hospital sanse onim baby amewo ye me ana me wo ye yi me ho free hospital ebe efie be hwe me ba akola ne din to me ana me koto me bedin bisansan kapre wo mu a me ana me koto akola ne din sese ya na wo hu sa akola ne ye ne ba a wotimi ma akola ne sika e man ko bisansan akola ne ko school wonim sika me koto ye admission fees me ana me de akola ne koto school mu eti efiri ho na me system ye adwaman for dia menene ntina biom menene te dan na yetim no enam ne so na wono ebe pie sa akuro no because okoda afiase 1.5 year me ana me ye adwuma de hwe no 1.5 year ni nyina me ana me ye adwuma de hwe no ti obaye no na me sister ne kunu ena te na me ne wo mo neti ti obaye na me de ne ko na me sister kunu no ma ye dan na yetim sa na eja fiewra no na ono so ye fie no owie no enam so na papa ne ma eska ena ekọ han dan wo sa asoko ban wo enti ye ka wo mom na oteme so nyame na mete so ena me so na obepie sa akuru nso e be ma ga ma ne kasemi why ye nye adwuma sa ena me ye de tete wa sa ti wo ka sa ma odi adwamanfo no firi won me ne won tena bio me ne won ti yakoka asam na won papa ho me nua be mani na maka chen sa awale no me mpa bio me ni awale 3 years ni kura na 3 years ni be dan na yetim no
me na me ye dan no so so on na ye yawa me na me pe na me betu afiri dan me na me ye dan no be me si metu na magya dan na ama no e na me so na ye dan no e na wo se me menyo magu dan e dan na nya wo dan me na me ye dan na yitim for 26 years ni empena twi na matenam me na wale e kwa ewie nya me kunu no de me nim fa no emfie du na aware guo no shaase e de na de bae sam osem akonyem makobo adwaman ahyewo ni kuro no so obi anim sam ya hyewo ni saa no kan na oba warefo ana oba wo ne bema ete dan mu de be na be ba se wo be fafuru na bema bebie na no aka se wakobo adwaman na anya enti akasa enti saa bre no na wo shaase se one bema yintina bi okay usim Mrs. Stanley Frank Cran e be ka asem we ma ye boy twade pepepe ankosika ansa na ye so ye ho koye me papa ho ne nyina ankosi me se sama boy adwaman kwa da adwaman na tete awalem timene na ntina bio okay usim fie miensani na aware ni gu kura ye ko me papa ho bae e kwan be na fa so gu kura ye ko bae na me se me nwale ne bio ene ne ni awale be dan na ayetimu no e nyina aye dan ye nya me nya mfiri ho nti me nsesa me nyoma na afi me ko sirem bae na me sister na won kra ne ka chem say e ma me nkotena fie ho biom because say ma ko sirem aba no me se ma ko ja awale eni kwan sa me ko so yesa fie ho biom ti me nti fie ho biom wo ko sirem na ya aware na wo ko jae eno no ko jae ne sen ye kuromu ye fa bibia anko ja awale because ono ha ya na ohun me wale me enya awale mpo e mpena twe na etim etime me jaya enya minima de cry de be ja awale e mpena ena na ye twe ena se ma twe me ho ti anya de a wo be ye bibisa me de nsako ena sirem kra wo ja awale a ye mfa be ma nsanko ma no enti be ma nwe wo ho ade onya amamre bi a kire se ne yire ne wo onya me ho ade na de amamre no aye na anu ya na ode ne ta ene aso ena ye se apetichi galo ena omo de koi de koma ahwan me busuafo e kire sen kire se obeye me ho a obebo kokoko na busuafo ne je e ji nwan ontwi a hono sa nyoma na ode koi no wan kan kire me because na me sa ni nyina na maja na wale wan kan kire me na ode sa nyoma na koi e kire na omo frɛ me kana me se ene wa beye de a ebi a ne man ti na obeye because me menti awale ase na wabusuafo ne nso ammo wa mane se ade abema ne dia banie o man ka se wo mo jiwie ya ansa na wo mo frɛ me akiri to wo mo frɛ me na me ka kire nse bia ne manti na obeye because sirem kra wo ja awale a yetimi be ya oba ho ade because wo ne wo ma wa me ya amamre na enkola ne nya ne ma enti krachi wa case nanim pense oni no entumi ntina bio magyae wa case nanim da akase nanim wo kra frɛ me fiefo aka akire wo mo se memene ne ni awale biom because my free ho no o mo hwehwe me a e ma o mu misa ma se emfiri no woni bema wo ebrebe na aka kire wo yire se wakobo adwaman na akonyema ba bado nyise na sama wo kanu o se ye no ne aware no se bejai pa ni nyise na sama wo kanu asoma wo kana nyane kure asoma wo kana nyane kure uno obati se uno obati na amachi wo ponga dwuma ba na obi gina jarum na ponga dwuma ba na obi gina jarum ono akoda nchen anu kaze wo de bia baba na nipa ni gina ha ogina wo yede mimpesa dinu mimpesa dinu ana mi ka tell no so o fan say ni anu siu o fan say onia na nesa na mimpesa obasa yede oba awia on baba dinu na nyisa na o ka no nyisa sai o ka onyim no o ka nyisa onyim ba man bia ma no kan je sai anya media o se wo ka kire ne se wakobo anya nukure bako mimi na msi anya nukure bako obetimi aka anya nukure bako anya nukure me onko wuye no onye madam na dine ko e ndi me po adwuma nu me po adwuma mi ko du fie nu ana me friend phone so no so omo wo pechi ana musa wo pechi na me brana me bisa se me brana ana so dabi o mayi
awie nti omo ba fie nti mentwen azme sani sikamba ananu si dabi o ma ye bibia wie am si yo ana metwen no man bai ready ana metwen man bai o bai no na sika bia medimano o kaza me man sika no ye trofo o kaza me man sika oba na ekwo no de wa wadwuma mu na aba ye no o se wo mo wo pachi I'm friend phone so I don't know na be ma wo yere kwo na wa frɛ na wo bisa se ada me mra na ada ntia ezo no obi koi ozo ni madamfo ene koi anu so anu si sa na je me mbra na anu so o si da bi ma memba na ni madamfo no o mo ba o mayi o mo nto o mo ba so what I say anu si sa na je ne mbetwa mo fi na na ka be bisa wo afidie so se wo ne wo yere ntam ntokwa ede ne kofa bai wo se wunnimu ade kode e kofa bai onu de se no anyo no ntakwa na de bai anyo no anya san ni se na sam anyo no o kaza ono de bai the fly anyo no anya ni ko se anya sa de no ade na won kan kire mi ye de me ko mi ni ma kuro ade na won kan kire mi na odi sie say because also Jao 10 years ago oja 10 na say am no ko busuafie ama brawe odi matama di mbeje ni na hye nsam awoli o mu fie o ya ba no bisa se me na da na ngai bisa no me na da na ngai na fie se di fie se be ni se fie se be wo si 10 years ana me bisa o sa wo si aware ni gu be years ago anya nkwe ade sika bia me de ba man wo pesa nkwala ni bahu nkwala ni anya ni bofu me ko kan wa sama anya ni bofu yes anya ntro na me tia me kan anu kura na me ka kira wo no me ma wo jisika because anytime me jisika me buy wa ware na wo ware no me ware no kwan be na afa so ware no me hu ha ana me na me ne fa no Facebook ni se no ana odu kofi me na kai me de ko ana me koye no na ni ma me ba ko ansan ana ma o koye de o so ko kra ni bra ana obi aye boye won wi ma ko twa ticket awie inde sanity de inde mbedi ka ko twa no station because ka ni tu nti me ma ka ni tu nda me kuta no ma so ana me fu kan di kan twa nti me ko du fie no mpapa na wu ka mpapa ka obaka me ko du fie a ana manda ana sab take back aba station aba jomi so baba si ama me fana ere adira ba fie ni se no no oba ye no ofiri aba ye no obetwom akon Chrome Street okwa akola no ho na me so me ko me twa akola na so me twa na menwu ai se me sama tiba ano se me twa na me si da me tumi twa se me san course me ko se wa ba na se me ba me mo bisa me pese me hunu se o se o ware no se say e ho na ye the key point obey say me ware no to bo me ba o se wa ware no e ye mpena e no ne wo twen e na mo wo nan no no de wajao enti se wo so ware na me pese me hunu wo kwan a wo fa so a wo de ware no list bay amamre kwan so no abusua ne kire wo se ye hia we hwan na ma wo sa neoma no na die na wo de koi eno na pese first one ye din confirm ni enchiri ni normal de omu de ko ye wale no ana de koi nipa na de ko mi wal number wa ha wo betuma fra na bisa no obi na de koi me manis kama omudi ko yesa amamre no nipa de ye wo de yi o ye mebra obra nti won de toton confirm enchine sa no no de koi no ka kire wo so obey abusuani bey ene gina mu je wo mo gina oji ari no omuni ho bio omuni ho omawu ya omuni ho omawu me na me ka se omuni ka kire wo se ye hwan be ma tena se why o ka kire wo se ye hwan mo na je a omawu yi o ka je se perifona no mo no akasa ne ma me no otiase na no anu ma me no ne ma me tiase ye saade no na ne ma me tiase enti ne ma me ene enipa ni bi na je ye energy oba o ya we se wo ma me frɛ wo ka kyerɛ wo se owura yi nua that phone bia ni ho
meba dabi na wo kware obi ase de be bia kwan ya be fa so e be bo na mane de e be fa so abo mbacho na kofo ba na anu nyina asefon wo ho because they are okay say 20 something years ago esi a tray kofo back way 20 over 2000 asese nya 26 years to won ye be ware wo o maame ene yeso ogina mu je wo ho ncheme en confirm ende nneoma e ka ho ya ma sa ma ne we daddy eno no sa nneoma na o de ko ye no eno ne ye kokoko be was asama kan asam ne din kan nyensa ya ye ko no bisan say ekosi wo di nkan ye o sa obeba behye eti wo kodru fie na me matwam no wontimi ba me fie sa wale no wo pe no ade na wa mehwe se madru me fie na manuru me de sa nyensa no ko maame me wo ye omo na yi bisan say watue sa hospital ka amamre wo hokra ye se wo koye sa me ko wo sa akola no bisan say wa koye sa amamre na wona ti wono akoya akola no ho amamre me pese me hunu se ye de nchene ne sa ankonfem ne ko nchene no de omo se omo de koye eno pe ena omo de koye ne no na ye de ye eno ne ye kokokobo sa me ne ne wo ho wo enchia na omo ko chia eno nya ho ade ye ba ma wutie mbacho kokoko na ntisa na ye no kokoko na nya ntisa kokoko ni akukọ ana omo di kokoko eni bisi eni aso ana omudi ka di kokko bokokoko no achire no musa adi nkonfirming nchire ni bontoni insan adi ko omuko be 3 times omuko be 3 times asa no muso omuko achire omba from ana mo from abesin nti takwanu mu na ojira okaka ntakwanu kwanu mti information say si ma ye sa memre na ya kanu ma ye nti okọ ontimi nji communion ana nyum takwada kwano first o kai say mi nyum sa wo mpe wonu mi ba e ka so ontimi nji communion na akoye be ana mi sense ka amma mi anu ama na koye sa amemre na omuka ho asam o se sa amamre na wo kana ye o mani nti na akoye sa amamre no omunka say 2 months now so ujidi say we je ni pa da 3 years ni a dey na beba say nu 2 months ni obesa akoye sa amamre nso o ye fo nkwara nti daddy meni na jai enkwala ni bisa ya mamre kwa so say sa de na esi ana sensi me pese mi hu o na wo be kire me wo te anti wo na be kire me se eye bia otutu bo bapa ko so obi afira wa gasamu be ma shaha awura me wo na wo ye burushi ni e na mpesa wo kire me se wo no se wo kama ne te se wontumi nko communion because be ba ne ye wo ade nsi enti no osoma ye ma ye koye sa ade no enti ye wo amamre atwato e no kokoye ye nya mama me ho amamre atwato no koye won ka hwe nkyerem so koye me ho ade we so nya ho ade yo eno no nya amamre a etrese ho ade yo mo koye munwan amre koye we eno so kra na me mente wa wale ase nanu ya na mo de koye 3 years ago afi na ode ko ma yenhwe sebe unsa wo mo mabusuam se be ma be ye oba ho ade a eye ade na wo hu enioma yeje enwan 7 ena sa ta na ne aso no eno na ye de ye ho ade pa oh okay be ma enwan dodo sai na ode akọ bazo ye koye di omu kaze titru eni na omu hia pa no eni di me koye ni na san ya no o si enwan wom enwan dodo sai na ode akọ ndi ye koye no afa na omu kaze di aka no ma ye bi awie aka ndwan ana aka anu siyo ndo omu afre omu kache me na me ni koye no omu ni frame no ana mi kache omu kache me siyo ndi aka no de ene afi we be ko ni wie no na jeze makotu mama musika na o makoye sade ni na yere enti pe de wo kai de wo wadwini mu no waye amamre ni bi na mo munya wie say me koye no na de e ka no ana ofe na omudi atue ni afa ni omudi atue ni sa na mpenefo de omudi afa na omudi atue ni okay afa oba mamensa musa obie wo mo mamamre ni mu no
se oba pese ojai be ma kwan ben no no so ofa so ya mamre bo pese oja be ma wonne nete wonne ntimi na wo ka kire no ana wo firi ne ho ansa na wabɔ na mane wo kwa wo ja na wo kwa wo ko no fie wo kwesi wo fie na wo ma hu sa wonne ni awale samle ne na awale anka me firi ya kɔ no kama kwa kwesi wo mu fie ansa na me ma kɔ me ho na awale ni won ntina me kɔ me fie straight man ko sre wo mo ho no enti be ma die wo mpe ni bio ni awale bio onu ni aware bio me planet wo no ɛda na yɛkɔ ka asɛm na na me ka 3 years ni am si awale no mempe bio oma bi sam ato aso be de ho ye ba fie na omo betra ase kan o se me ne nada eno ne ye omo ka se eni kwan se me de me ho ka me nya abotre ne nsantra be me hwe ye emoa me na me yi me ho afirim mempe ne bio be ma oba no o se o mpe bio mbajo minti minji cherno ba meme zo sa busuafo because ye memrem umpe oba so de ko ma no busuafo ye memrem an omo memrem ko ye so memrem ko se me de ko ma na munye gruchifo ye gruchifo mo enchichemu wo se de ko ma no busuafo na ni busuafo la tenasi no ma ka masemi ebusuafo atena so da mpacho dabi o se ni bra mo ne ade nyina atena so o ma atena ntakwa na ba eno ana ma ye ko bukanchi hon na no hwan mo na wo ho papa ba yi do ani papa wo ti won ono ye oba yi de oye ni sisaba oye ni sisaba mo ma na ntena se mo ma betena se oye ni sisaba enti aye ni busuani no aye ni busuani atena asem ni subi ana odi matem yim biara no a jiso odi mbe ye mam obedi mkwase ni na asi okay odi matem fo ga ma abesi ni na asem ni decision mu se didi etam wo taba na theater so wo timi sori na afreto su na maba menja mo boni mi yem dia yesese mi ye dia mo pela mi ye ni tazi mudo zo anya ba kwa na nya mianu ni nya nti wo ko tnazi na wo di matem sa no wo ka ze me akwara wo be me bebia 56 years wo be me bebia so e dey say wo ba di me bebia manu a da adan ko za nya ni ba na o mu ka ze da ka me twe anka ndi anka yento otimi na won bumi na me nko cause me timi ma wo akwara kitiki wo ba tra enti so woni aba so obi ni aba bi na wo no so obey kase okay enhyiamu no a mukoko hia ai wo sa abokanche ho no eye abusuanim enti wo de ha ho enkosire mu bio tena oba bi menso mentina mba bi aye badwasre de aware na gu a obesum sei okasa mbefre mubusuafo abo mamane okay me mbefre mubusuafo abo mamane dama on to say mpacho nyame adom me ho ye for the sake of record so din the say e from Robert there kwajo Robert yes, what the ene mata my sister o sister kwan ben so kire mu kakra kwan so ni say kasagu we nim kwan so ni say my sister bando no wo nia baba dabi me papa ankasa sister bando no okay afina wote ase Matias me papa Matias bando no obey eye mabusa no nya ona mebusa obey ni kuna semi aba muanim da wotena aso bi me pa cho mami omo disase enti mami se me fan hyase se omo bonkru ana omo amonkru question na mebusa no yima no me say abamanim e di asem ne ba amanim e de kura ba amanim ni se na oni me sister iwo problem kakra enti amaye ana meka cha me sister se me nkwa me ntimi nka nto ma ya mpankwa ye papa ho e papa panyin kakra owo bukanche ani ekosisi asem no temi me koye no oni bla bi na baaye sa bla no oni ne baaye no ye ka asem ni wie no ana bla o ka kire bla na ka kire ni se nko onim sisi asem we na odi ba nko waye de ko wa mbebi onwa ne ko fa ne baaye nya ye ne ko fa ne baaye nti ye ko ani ye ka asem na me ka kire se kaku mma de ayen krokro to wanya betre na be wakuma ma udi asem ba
nto won twa so eye nkrokro osime di na etem ni matem didi a madinu ba de wo ya enya no maka kire o me ya bema ana efiri on so ekwa wale anu ye wale u wale ya mima wale ekromni u wale fesa u ko fes wo kwa chia papa na awase wo di akukọ nkofam ani nchini ani nsa edi kokko na odi akochia uche sa de ni wie ya gi wie a second wo sa kono awase sa de nchini ani akonfam ani nsa asade ko nti wo ba ko sa 3 times ante 3 times wo ko wie a ansa na wo de aso ani ta ani bisi sane man ansa wasa ku akonfam no still as akonfam no besa ku aka ho de akọ so mu yedu a utimi kwa 3 times wo kwa 3 times no kwa na be man ne papa no empa so obaje obaka je se aduana a wo de man kwa wandi mi enti wonje mi ma kwa 3 times ni yiri papa bia no nu ka kire se aduana a me de ba no me de aso no kọ no oka kire se wo me enti wonje enti wanje aso no by woni abusuafo ni yefri a ukọ 3 times na papa ni yeguda ukọ 2 times na bibisa no betima ka se obali man se fa so no ye de ebra na wodi akọ sa na ye no nti wo hwie a wodi aso no kọ ne hwie a ya gi aso na to dachi asemba ne ye de aka aso ni ta ne ye geto dachi asemnti ne ye de aka nti me asema okan minim se wadi sa na ko ana nyamya ya adum na mi sister wu na mi ko srem enti mi ko srem na mi abusefo ne kwatena ase ana mbuso omo sisi sei kakuni mata sem no ye ne dan ana omuka kire mi se kakuni mata sem no kaku abusefo bai ebe abechia enti omo de akine ene eso bai ba omo hwe nkwala no bebi omo aduru no omo anje a emwa abema nkwala na ye basa ntu na omo ye de omo giye ana msi oke sisa na etidi a omo hwe kwanya ye befa so aka ama wale na ye de ayeye na omo atena omo bebi na nkwala na nyini ana omo si oke ana me sister no nti me ba menene nkasa ye kwanya ye befa so ana me de me ba ye nti me ba ye me wo ho ana me frɛ mata se wonya abetre na me ba me yedi nkomo me buy kura yem fa say 2 weeks mu ani ba me misima yedwuma wo baabi o mo man pressure timentima nko me friend wo phone so ka chen say ma ba na me ka chen so wonya abetre na ma ba nti anra me wo ho na o frɛ say ni kunu di na ba FM ana me say asem me yakaka na wabukanche ana mata say wo ka chere mata ye wo ka chere ye say mata ma wundinu ana me ka chere say mata o ma wo mfa no aha ye fidie so o ma ne mfa no ana me ka chere say me sister nyamutra mani ye de ope na awale ri beye yio enye yio afrisa de no misma wolo obi ba nti bokanchi asem no be sei nie bokanchi asem susu nka ye 4 years nie nti ye kwa ye no ye kwa 4 years mu ani ewom nti ye kwa ye no wuka ku wantima sa mbobo abusheni bia ma ne se me ne me yire kwa ye no asi wuyo ansi wuyo wantima ambaka hwe ankyere nipa na wodi ne kwa ye no nipa no so ma ambaka hwe ankyere nti na nsa ya na de bi sa bae na mi tu kwan nti me bae na me kokabo misuma bisenfo na amane nti me bo mo amane ewie na mo di sasem wetu mani na me siyo me ba maka nti wona wo ye be ma no anka semu ya ba no awase wo sa bae ho me yira me de na ba no a ye ka asem no ansi pe nti se kwan be nso ne ye befa ma me mbusa wo sasem we na to aso mata aba moho aka kire mo se ono kwaku aware ontumi nti wajai ande waka awa bokanche ewo bokanche yes ande wasisupi enti be 4 years na motena abokanche yes after bokanche achi no wasensi so bie wa kire se me ka kire mo bokanche no enye sa agro na na me di aware no majai mint na mu bio bebia e bako bia na nsan be yemfa se 8 months o se yenya ye awo anyinsan adukwa America ni se
wuka ku ni wabusua bobo ansan ama de onase no kura ka se mate kunu ama mate kwoti girl won se mane nanso se ni kunu no maja awale ana ma me ni se maja awale o simu ye den yo awose o ka se ni kunu ayeden abobo ansan mata kwoti ma me no obo ansan ne won ne dabi o ka sa de o ye ka kire no esi ni se bia wo na wo ye mo esi na ma mo hu se me ba no wonni mi nti wo awose wo ka je se ni se o te okote oba ne won se mane kan bi no ne kakuni wo bio ana yese wuni kakuni wo kra na woni ne wamba enti wo ko sire mu no matena bokanche awura yi so aka ama wo wate wo ka kire sirimfo se aso na amagye no mata se aware no ompe bio yes ba ka kire omo ka de ana omo se aso no anya problem o wo ja wale ye kwa wo ja wale wamba ye amamre nkwala ne nyawo dia ana amamre na wo beye no ni nyina aso no nsa na ma ni nyina ye de eka ho anti wamba ye sa amamre na oba na wo ni ti no nkwala ne nyawo dia ayo oba ne dia enti se mata se waja aware ye kwa na wo se ko twa sa na ma no anya ne mba ayamra ade ho ana wo kwa asema wo ka no mata no ne min chen no betena ye me ana boss store man ana onyawo o wale wo kaku mani wo bokanche no kwa edu ben na kwa akudi bebo ne yere kwa akudi de kaku di ba ese o so ne yere te o mane mfa no nya me na me de ba me ba nya me na ma de samene ko ye tobo kwa akutobo mebusa won so why tobo kwa ku bebo kwa edu se one ne yere nete oba de mane mfa no bukanchi ni yako 2 times anya 1 time so bukanchi ni 2 times so bakaya ewiase no wutwa ntro a edewanim wuka ne kura edewanim opne so se mata ne kwaku aware no omumunte sise ni wuni aba na eka sise di aba no me nkamba FM so de nka me pre so ba anya ba FM so de obi ankwatene ni bi ndwon simple anya ba FM so de anya dia awale no kura ye kan we wa hakura anya dia be yi bio na mi sika ku be ye sa de we what say obi akofa udua bai na nyamisi anka no kura pa de anya ha me ba mate no me de menti onu kasi mi medina tema me nika ku yesi tobo uni nkwa me long span obi e friend sa mbacho me nimunu mesa ba so kwaku wo kwabo kwa edu wo mata ho kire abusua se one nete o ma wo mfa wo mbajo onu na dimbe ko abusua fo no ho ana mo friend first one me kwa na ko ye okoye mi omu da ka ni kwa ze me kwa me ba no omo kaza na msiyo ona omo say date an msiyo nde me ko ana para na me ko ye ozi me ba no me de sample na ba mo an to no an o kan ye an msiyo an de ko en de chire seke wana ye kon ana me nua bi timachi ama me no ko ye seke wana no ana me no ko ye de ko ye na ko ka sam nti asamana na ye ka na ho se inde bia no fa yambla na onko transi na omun asamunu se ye ko na ye siesie na dia besi bia ya samba ba mata ko bo ko edu so wa ye dey okọ na busia ho no ozi me ma twisi kan se me beku eni ni ba o twen sekan ozi me ba ma twisi kan se beku ni ni ba o twen sekan me twisi kan won so me twisi kan won so ma boda mana me twisi kan won so dia ma sa sam ne bae o twen sekan mpacho dabi o so amachi a o ye duan me kwa adwuma mbaba amachi 5 o'clock mbaba na be magina o twen sekan dabi me ntwe sekan mata ona okobo kwaku kwa edu kire wabusuafo ana ono na ekobo kwa edu kire wabusuafo bra wanim o twe sekan so obeku mi yidi mebusa ona no ansa ona okobo me papa ho ona ade ko papa ho o kwa edu be na ade kobo no me say o so obeku mi
watwe sekan e de me ana me yi sa sekan ne de sei o hye ya be hye mpaase so de bekumi wono so won twe sekan won kantem obua wa hye sekan be mpaase so de bekumi ure kasa wi enkwala na eni adanse ka frɛ ne man nka ne man bi ba ko be kasa enti na je se wo kɔ wabusua ho ne kra no enye sɛ nyinsen na wo ka sɛ enye ne ba no kra na ade kɔ yo sɛ no kra de me ama hwɛ me ba ma wa na wo hwɛ wo ba ba sɛ sɛ so enu ne wo nkasa ye mu bia wo kyerɛ sɛ gina so sɛ gina no so na be si sa sɛ ne gina no so ade na enye no na ade kɔ ma wo ai ana wo di we ne kɔ eno no sa me frɛ me sister eno no e call me sister enimo e call me sister enim na ofri nkran ba me ka asam we wo sa kasa wonnim de wom wo si wonnim de wom ana outside no for the past 3 years in year wo wonti di fi one nente o kale 3 years obua December ya if you ra fence ho na meda obua mimi ba free adwuma ba na mimi ni fie o ba fie bada mimi wo fie wan bada fie mimi wo fie wan bada fie o ka ta na so oba bie na no ka kire wo se me ne wa ware egu ye 10 years ago na meba 3 years nie ena mia no mehu se afadalize are na wonte ho ase kwaku na wonte na baby mbajo an minti sada busu bia busu ni wo ka sa asam ni kire ni oba yi nkan kire wo da oba won ka ni kire ni on ka kire mi minti on kan kire wo se wajao mbajo minti e how se wajawa na hami ba ni kwanzu do BBC a ayese busuafo ni trazi na omuka omugu awaya straight na obi anti on ho ase na BBC a ma obi mba bisa ni onko ase ana ni onko se BBC okay enti owura sani ete saade na mabusa mo dihie no se still onware oni owura ekura ntamate emfie miensa ni a ade na mo nso mo ntena se na de okay mungu da mo ade over ye gusi ware ntisa wana gajo bisa gusi anyam kwa na egusi fo mbatena on tobo wo kanu mibusai wo se mo wo mama mbere enti mibusai se ada munyina munye gusi fo e na wo se ai na mo wo mama mbere tobo enti mo no nkire na mama mbere na mintie oru akasa ofa ye gusi fo obaja wajao enti wo ti we mesire busa wo oyiri betumi aka no wona no aka kire se be ma majao wo ko ni baby miss we come baby mini problem sanete ye ni se obaja wa wo di bibi kwa ja wo kosum abusua nhia abusua bia ni osia kwaku na te wo asetena wo fa ma mi nchira mini problem ma mi ne afrene ko mini problem enu anu no awale na o ma wa enu anu no awale na o ma wa no sikaku meye ka se mebria wo nhwe a bakwa kopie bebi enye nipa bia ye nipa ya mfumso ana nipa ya mfumso nipa na ekire nipa se ye nse na nyeji kakupa wontwa asem no so na se obeba kire mbebe siesie ma na yeyi a na yeyi na wugidi se be yeyi se enka mba radio so de enka dabi ande jai sa asem ne ka ma radio so say ni busa mo wadwe se wo wugidi se be yeyi me ni aba se fie dumie e na me meja ware na fie mi se na me finalize enti mi busa wo ye wadwe nkire na me busa wo nya uni aba no enti say ebe yeyi enka ebe yeyi ba aba radio so de yeyi men ka radio so asem aba radio so say yeyi aba mo mani mpredo do say de mpredo do say say Kwame long span akura se boka tre se wo yime e wa hayi e na wote enti sabe so no wode ne hutum se ya meyere no ba kro no sabe okona foforo kofa na bebe no no na nimre oba mani musa sa Kwame long span no kwaku se na damfo pa de Kwame long span wo wa ma Kwame long span akofa wo mu asema wo kan sa na damfo pa na me ma kofa na damfo na ya wompna ne Kwame long span na me mpna men medwadefo omo ne me na didwa me ton ade osi ni fie e wo dan mu e na okoyi ne yire ba sheet ko se da ono no na beche mi ana ho na beche obisa wasem mbajo da no mi di omo number now
me di boy me yire number ama me di me wa fa sis number no ama omo ne kwache wo ma na pepepe ana omo frame omo frame ma omo frame omo fa boy ni number no omo fa boy ni frame na wo number na wo so amachi na wo frɛ boy no okoja okwan wie according to the amoka no so what you say ndo omo twa number na omo di ba me wa ba se ni nche ho na omo ji number no interview obisa no si we agree ni uton bia no uton awoche wo sokoban tobo enti se omo kokopie so se kwaku long span e fa oba no na emom ofre phone ene ma ni besi so sa amachi ozo oba ni si omuzo kwaku long span kwani long span as hwan ono ne yire ne wo wa ba be ko e wo wa ache ho ono men coin baba de ne me coin o ka sa obua obele anta ya tell you be ma asara me ti asam no me ni kunu me ti asam no me na me se me pe obi kunu eno ne de be ma no omo to meduane wo se me pe ena me se me pe obi kunu na ne yire ne hu me number frɛ ya na me kyerɛ sɛ sister me ni kunu ni wo be se be ma ne so oni yire se ni se na okan ena wo yire de a wa ka mama te a me hu se bla no so ondi no korɛ etimi so me ne bla no e betena yi mate enioma we ho sene kono etiefo utie se oye kwaku Steven sebe ne busuani ana so obetu nefo a afutuo bɛyi na ade betu krachewe moma meni nkomo edi kan moma ntena asema me na meni me nkomo edi kan me wie pɛ mema mabedwafo abam wo saa asem we ho na ye wa afutuo bi a yatu kwaku Steven ama ono nso atene ho ase arafo ne ade share 102.9 FM Otec Asambebadabi ena adofo ne ade share mutie na ensem no sebe ebi wo hodomo a eto se yia se wan bobo no na wan daadaa no se brodia ye de atu jaso a ehye owura yi owadwe woni trim ebusuai kyerɛ sɛ wo mu nua ba na ka kyerɛ ob sɛ wagya awade oba na anum ton sɛ mfie dunie en wagya awade na 3 years mu nie en wasi so paa sɛ onware bio na sɛbe sɛ oyɛ bɛɛma oni oba wo tempo na sɛ eba ni sɛ yi a wa bɛɛma kro no di afutuo ne sɛ wa wutu ho enye no amount of no kranie sɛ ni nua yi ka sɛ oba radio so oboa oba we wu ntumi ntu ne phone kan kyerɛ ne da sɛ won san ne saa kwaku TV nkonkotena enye because o tie na no asema before say beba mo abusua ne kura ni mo bo kanche wodo na get no we sinadri pidada eja ware ye ne woni trim o se 10 years ago enti se na nke be ya nka mo kan ni nke yeye enye ye medinki aka kyerɛ mo se mebie ahoma no atum enkomo aya boyi ese oba ne se ono kra de be me was strategy no be 10 years ago na no 3 years e na aba be finalize enti se de be me yi ka sempo onka asete sa se ya mpa kra se be ma fofra akwa na enye ni kunu ne papa we oni na jai onti aware ni mu bio be man so obi an kansi manim ose ye na me kansi wanim ni nua nso te ha enti ni nua ti mabusua nimu akwa abusua nanim ye kan be ma no so okay se sa no o kan de a ene na me nso mate enti me nso mate ba de ye kan se ye kase ka bibi e kire woni a why na be kan bibi a kire no ba bi phone lines na tum ye 050 522 4944 ena 050 522 5578 ofresa ahumemu bia no a mefawo me ba che odi de say na aka se free hello na Krobea eja ya ja o na mpato ayi mtemani okay ka se free kronom ever ayo mami tie wadwen kire na wadauma
nye kano kana etisa na me mom de futuan ka me de betumi ni abema ne se oba be ma etmeja untie di betim se ne de kan yi senka wonko enkwa ni bi na o twaso na ye ni ama no se du me bi so ya na o so ye nya mo te woni na bi anya sa e di afanu ni mi ni de fa nsem bi be to de se mai amajo mbu ni o ma ne o mu ko papa wa na so mo ko ma ne if you ever have any fantastic me was na baba okay miss me that say ene wadwe nkyere hello me pa che odin de say na aka say free hen hello Krobea eja de ke buache me kata tri be kwai asanso ke ma mintie o de me kata me bla na wa bet na one say on fa bibia na nyame no ba no o so do wo po ele da say no wo bi na num to so won to bi e di e ko ya da si kwa enyina the best say enkwana e won temo no on fa na ni say obeka ni ma mo me di do mo me di ni to nya oba no nko oba do betu no ko te ta no so bi da no ti no e sa o ye na me ma ni hu ko fa de no ona do de say my mistake na me pa tia no bi me da say hello udin de say na aka say free hen hello na ko be dey say of abogam ka say film patu ofa ma mintie wadwe nkyere be ma no ba Monday no do bu sa na sem say in case be ma na one no koda no ra fi ni dey kakra open na o se still open ama obe ya ba oba na ba wa beto na num tuo se on penny bio kan ho se oba akra ka se opel kra na da say no ato na num tuo se on pe no ke de be ka atre be ma ne se kunyanto bo afie mo ma na ni na ho so ja ansa no mu die mo ma na ni nko na adwuma ho na ni nko na adwuma ho a e ma de kan ho se wa wunya ska e ma na ebeba nti de kakra so ka atre be ma o ma na ni na ho okay Matthew me da say hello udin de say na aka say free hen hello good afternoon yes sir Ata Flano Daniel appear consumer card beba okay Dani ma mintie wadwe nkyere sir sir mala kana be ma nti ya na de wa pensionanim enu nti no de me kan say wa pensionanim dia on ti no fanya ma sir anya sample na sempenim for na say na so amwa ma wo mo entina yimu biom no ani biemam ne mo me so me no e kampo me say wo mbe hwe ankwala no tena be ankwala no da chen bitimi asien you akupon hira mo baba me da say hello udin de say na aka say free hen ba so ye frame uduru me ka say free shokoban eja duro ma mintie o kakra me ta atre ko ku Steven say area fi mo bibia tumi esi nti media me ka chere se on hye ne hoden ya mum media yi nyina ye wo sokoba ase na me hwe bra abeme da ai ne oba no tumi yi ne ba ko amano na ye pi so Steven on hye ne hoden na nyame e mo mle pa wonanim ye me ka tsenan okay mate me da se no wadwe nkyere hello udin de say na aka say free hen Nana Krobea daddy see ni o yo daddy see asanwa se ma mintie wo Nana Krobea me bomu abaso pa ni bi bia mu ti ma Asante ana nyame ka mo ho no he mo so adogafu ni awon he mo so no mo mo ba ami Nana Krobea ni edi nkan meda mo ase won ya de asem pe kwaya mo afa so a mo ma asem na ye titi eye na meda ai ura no ase waya de because Nana Krobea o be mai Steven say why wo ni shoes mu a in fact the hapa because about ye ga in fear bi na on to me and country wa ha never wa ba be ye what the nafa atiti mu pa ni mo mesre no say the why ye in fear do timi atra am na ba be good na ya o ka tin say on peno oni bibia en free ni mu na ewi ase nyankopon wo kwan ofa so bi hira obia na minim say
ebi a bibi kura nti na ama nyame ama saa de no aba beti saa de no ti sɛ kura sɛ ma ɔma adibia ha no na ɔntwe ne ho bɔkɔɔ na ade ɔnhyia ɔbaa no kura kusa mo fa ne ho adibia sɛ trim ne mo ɔnne na ɔnhwɛ na kwan ɔbɛfa so na nkɔdaa na wɔ wɔn ntɛm no ɔma n'ani kɔ nkɔdaa no ho na ɔma n'ani so kɔ adwuma no ho ne mo deɛ mɛka kyerɛ ɔbaa no so ne sɛ onhwe yie na baabi ɔnam no ɛhɔ tro medase yanso adase hello we am frɛfo a utwa toɔ udi de sɛn ɔpani dware wia ne nsuasa ma mentie wa wo so adɔtɔ a wo nsu akrokre amansan aboafoɔ ogi aman Krobea Asante tia therefore me mo ha ma mo ni yo yanua na ho te sɛ yamponza krofa wocha me ho den se bowri se koba on se da bia me tie wo ne kwa so da bia ni wa me tie program de mfeni agro ya da se ebru ye papa kutu sem wo mu desua niema wo mu wo do Asambebadabi Otec na Krobea onye wonfuma kra na Krobea wo de ma memfo akwanya madam fo bi fe na J Mohammed okay constitution ya mo ase o communication officer ewo just east omumwa na mame wati na katachi empanifo si ebesu so anke wo ma na ewi asenso de betu bia ampofoje na wafana saa ibi amasa ankenye ena kami uye nkama kwa ni jawa di onemo baba sie timi ni sie bia saka kire be ma so ntimi ware bi odie yake kura wasuo san okọ foforo ho ko drive no hu se ho no jakra o ne so nya chenchen na iske o mini aba enti be ma e ma nya na o benya o so no de oti o ba bi tuna na de yiri wo na ne o hwe o ma no oti mo baba ko pem ko jiji won ko fo an se ya na akofa sem ko abro nti ko ba bi tuna tia se wati no ba so hwe yi na ya from na na isika yankopon nhyira onye atiefo nyina onhyira won so medase ebru arafo memfa frɛfo bia bio Kwagu Steven atiefo aka bi oso asɛm na atiefo aka ni musɛn tie mbajo asɛm a kan atɔ asumye pa atɔ asumye enti ene so obey se wajawa onso jitu mbajo mini problem simple oba saba kuna mbese ka akwara no ketuwa no ayo otimi ba mi nche na wo 5 phones o frɛ no abisa ne bibia wo mfa phone ru ayo wo mfa na nyame na me frɛ no se me ka asama cha ayo wo fa phone o mfa phone o frɛ da o mfa ha me frɛ o di me akwara no fa phone na frɛ na wo mfa fa wo phone frɛ akwara na wo mfa enti o pɛ onti ase se ya akwara no na frɛ ayo na o frɛ na wo mfa na akwara ne wo mfie sai 10 years 10 years okay say no say awareguo ba eye mumienu na mo ka bom ehwe nkwada especially enketwa ewom ntimi wogidie wa rehyimu say oni woni ho no nkyere se mo yaaka enti mon ka mom na mon hwe mo ma wate oba adwensa kire bi aba na ada so gina de ogina oda so gina de ogina ba tiase se enkwada nso wo mo ntem enti mo nyaaka na mumienu mo beka bo mama mani akumo ma ho na mahwe mo ma wate Kwaku oye bema bajo Matias jina ho so se bema wate bajo Matias adum wo wiem inshallah ya be kama wate bajo Matias ya damase abusuan akwakọ share video no aba na mamensan so na wase na menka wo say hada so emergency Ghana TV abusuan medes nya frɛfo yi eka yi afutuo kakra bi na mefade afrim de atuye nua ba mai afu se oba okase wodo ne kra no ene kukusi sen na wabie na no aka chaw se ono ubiem ontumi ne wontina biem me metuye bra yi fu se ni oba na ka no onde eye dindie nanso oni onye ntum no obi antina ne baby because sempenifo kakaka kosi den kra na esan se oba na ye na adwen se nya de oni ne betina biem din anto kwa bese ade asansi omo nya o adwen se mbegya kra de bia anto kwesi na na waye na adwen se wontumi ne wontina biem odo na odo no atete afene so o ka se odo kra ne kokosi se na wabie na no aka se ontumi ne wontina biem ono biem nya ade be weki nto ne onti ase se nya ya na aye
no wo mu mpenifo nhwe na nea mo fa na mangugu akwam na ne obia beko ne baabia obia mfa na somdwe emfa nko aha na mede obesi mejidi se wa femu afutuo na mesere so be like video no wa share na wa subscribe na nso wadwen check akra won o de ato comment section hono mo na nkomo ne mu atumi ayede aha emergency Ghana TV mo so mfuna na akoso ya me na meje adwa na mede dwumede nso eba wa akwam da se ne mesanso ne wodi ahyimu wa ha bi makrawa na madawase